myself, the canny I want to be what you are. This again, you know, woman, with my warning in a summer. Come on, once I move for an amazing, and then what they are binding me to you. No free me, man, my myself, walk fire, yeah. Myself, I see soon, I mean, I'm sorry, bye. Bringing somebody coming photo and some mama to feel. Let me swat them one and myself. I want the money of you. That's our friend, I was your son. I meant to say, Dinodia. I got everything to sign it. I got everything to sign it. I got something for me. I got me saying, what up, yeah, I got something for me. I got everything to sign it. I got something for me. I'm a senior son. I got me saying, what up, yeah, I got something for me. Myself, bank. If I approach you, no, I'm so. I'm so crabby and agenti. Manager party, I will feel. The many do me many years. I approach it enough from you. And see me to me, calling Chibia. Mama Becca will be my son. Hey, hey, if I yes, Tama, come on, Azani, la Sula, or German Sassima, 90 million points to feel, and crow for fear, Martin and two, me, baby, from me, Tinto, who call me my chat to say, I did. Put here, my foot in soup, I got everything to sign it, yeah, I got something for me. Ransani mamba wa mtiemi Anga msaya kwa dabye Abraye nikasu Anga safu fami Anga mafamu nyansamba Anga mafamu mwani Kaje Boame Nado nyame boame Sewa toki mwani Nyobera mabawu jawate Kaje my yet kind bedi actually. My phone in a jamming. Timamu for my display in your grow. Mamu for my display in your grow. Anka everything is sanity. Anka something for me. Anka Messiah for the Anka something for me. Myself, the canny I want to be what you are. This again, you know, woman, with my warning in a summer. Come on, once I move for an amazing, and then what they are binding me to you. No free me, man, myself, walk fire, yeah. Myself, I see soon, I mean, I'm sorry, bye. Ghana this my mommy Mamunya channel pay Sompa 106.5 FM Accra. Jumedi a friend Sompa Rhapsody Ebreno na so matenase. Ene ye bedin komo na ya hihye ya brabo. Ye bebie ye ni e wa brabom. Ene nyame ya adom yewura NS ana na ye bo e wa ha. Oni Nicholas aye e wa ha se ya. Boy president ma addicted to Christ movement.
na na brabo mu niema wa femu ebi se obi abehu se wo ye ministry bia na ye bibi ntia e ye bibi nti na opese wo bo nipa bi e ti di nti na addicted to Christ movement no eba ye di ntia Edian wo fan wo abrabo mo pese na youth na nasa mabru no wo mani da ho na wo de bo wo bra enne ye bedi hu nkomo wo Sompa 106.5 FM akra enti fro bi no obi nso mfre wo bi brand live e wo ye Facebook page na ye Sompa 106.5 FM akra enne YouTube nso ye Sompa FM live enne ye tena see the obeto an interesting story na wo ba betie wonim say Sompa Rhapsody de ye tena see a enne ma e fa brabo ho ye hyehyɛ Jisha ya tinka ya brabo enti enenso ya tenase ya frame di nyame yeshra na Akosua Aboagye jubetimi aframe Akosua nshra me producer Jeremiah Simpson Augustine so eka ho ena Jill Forson ene yedom ni nyina team ni nyina Tony Bitmice ene ebo me chidom ama me de Sompa Rhapsody jumedie no abrewo me ka wo se Sompa Rhapsody no ye hyase efi adwoada kosi efiada no pa no wotwe ekosi anopa no ndu eti anopa bi afre obi ene mabusuafo a mo frɛ nkwada ne nyina na omu go ya tini nyina ya da maseda maami bi wo se me frɛ me nyina na o ma begu radio no ho na o mu tie opanyi bi se na adwuma yefo nyina adura no pase ya na wa bie ne se ya na adwuma yefo ni pe wa adwuma mu ho nyina wo mu tie Sompa Rhapsody so wo gidie so mo bete bibi a o metimi dia bo mo bra ana wo mu fa bibi mu a o mu hu ne wo munye abrabo abo wa pe abrabo mo ni so bri wo suban bi mu a opese wujai a wontimi mpo enyai a Sompa Rhapsody any we show se wa ba mu bu e wa abrabo mu a Sompa Rhapsody any we show say wo pe wisdom for life nyansa ye de bo bra eno eye Sompa Rhapsody wo pentiase wo say in all thy getting get understanding eye Sompa Rhapsody etunia ba Akosua Aboagye your radio counselor matena CD na ye trust nyame adoma wo kyena nso Reverend Professor Joseph Osafo du ebetena se na wono nso de Sompa Rhapsody no aba na mami fancy da Emma Just Hot Kenke wo mo edi Kenke abadoko no papa bi ebrepem mechechi mu edi akyerew Perfect baby diapers and also it me boa about time with you more. Perfect baby diapers, gentle care, comfort. Edema Obano said be Obano Susu Basa Basa. 21st clinic is sciatica expert, sciatica coordinator, researcher. Etiaria sciatica nefa usisi chifa utwaseno. 21st phone to us here. Sompa 106.5 FM Accra. Your client service line. I dear Juma. 053-188-6216. Opesa won TB biaso story BB biapesa obeka. Opesa oba Sompa Rhapsody so. 053-188-6216. Opesa we business enquiries via 053-188-6216. Obetimi asende what message SMS so betimi afre anasa input telegram obetimi dia fa ho 053-188-6216. Sompa 106.5 FM Accra your client service line eno Eti for said me kan no ene me ba bedin komo bia ebeboa wan kasa wonim se Sompa de edura no pa Sompa Rhapsody enye obia na de ne ba show yi so ye de obi ba na ye hu bibi woni mu a ye gidi se wo kan ebeboa wo ye hu bibi woni mu a se wo ye young person afi ne wasi so na wuti ebeboa wo ye hu bibi woni mu a se wo ye obata na wuti a wobetimi de atu mafo ye hu bibi wo sa nipa ne mu a se nsori muti a munso betimi ato nsa frɛ na at the right time no wone mo ababe kasa ye hu bibi woni mu betimi aboa mo ahyehye wabrabo yi eti ene nyame aye yadom addicted to Christ wo mo president owura NS anane ye boa awo ye studio hasanso ne Nicholas aye ewo ha ye ba bedin komode afa na brabom ene ma wo famu ene ba bia wo bedru ene die ntia addicted to Christ movement ne wo ho na eboa emabunu ne titru emabunu ma ya addicted to niema bebre recently Sompa Rhapsody obi fro say masturbation abema bi frɛ me ewo show no so Science Akosua ma masturbate 10 years na sabre mi wo university my education is I mean timi nsua de na ede na meye enti bibi say no addicted to Christ ade a wo mo ye ho adwuma pa enti addiction bi a wo mo say sexual addiction say drug addiction say we are addicted to masturbation ede ya bibi abrabetie bi na orua NS ana ne ye boa ne story no e be hyew nkran e be boa be mo hu say wo wani da so because bebre na mo lose hope ukoto bibi mu a now the enemy tells you say no why they was say prisoner wakwakoda be they was say
hope bi any ho but ye de nipa bi ma say no say we nyame ayama ene same so nyame betimi ayama me eti no ena ye ba bedi ho nkomo mi ko studio bi no mama na kwa ba ora ene sana na ye bo me mo akwa ba o ama na bibia boko de yesu dia che o dia che wo o hon so ye fa open life pa o mi sensia wife ho te o nyame adom ene nkwala no omo ho ye pa ese mo wo say two okay mu pe bia kan ho ana ye pe bia kan te ye bom pa at least no se babo si yan se okwa no ah tu we so di bi ka wo woni nkomo ye dance say ye to nsa frɛ wo Sompa Rhapsody so waba na ene woni ye ba be share wo story na enye ni da so ye hope bi e de ama enipa bi wo free hemfa baby am ah baby am free okay so anasa wo ye die ni obi be ka say oh me ye mfantini obi si me ye asantini obi si me ye nkrani obi si me ye yewe wo ye die ni all right before me you one no okay bidinchia e mo bibia o tie ye na ye de nyame nhira de ma wo ne Sompa nyina because last year your conference no man be by also tie ye okay now I masturbating for over 40 years yes now o something na abono aye ne basa oniba ohu di onyo so afi onya kro beku no for us to get the opportunity to be here no nyame onhira ne de rade aseso wo akwanya odema ye dane de nyane ayaresane ahoden for adwuma nyame nhira opa mate me ye Cho Mike ne bro wonim kakra bi mame ebra woni ebeba aha twe ne bra obeba aha homa no obeba good and now eno perfect all right me papa ya santini papa fi bonre ba mai bonre Kwabri East baby ye kente no yes in 99 say na me wo fa na ye papa nua na ye Kwabri district DC o Mamponten wow ne friend nyame fa ne krensi ne friend opoku fofie okay o ye me wo papa na se di na chimienu onim die ntia me kan say Kwabri East no because me febra na me papa nso free ono oh wow eti nyina Kwabri ntia e menti wo ka say bongre na bongre Kwabri East bongre baby ye kente na kan ho asem because me free me ma me free bra na me papa nso no free ono e say John Krom ho no enti nyina ne Kwabri fo wow okay and I remember ye inzimani mama fi axim okay okay but izimamo jano mi more o ma me de no mudi ejade ana mudi enade ye di enade okay and I will say asante for the wofa yes near that but me ana me chusu I say what chusu nsema no okay mami minim say we ata yeah yes, oh yeah, one boy, one girl. Yes. What him say me money, one boy, one girl. So amazing. Eti unia ataba no he, ono go Ghana here. Yeah, sisi no o akwentium. Oh, okay. Ono so awunta for mami no. Oh, wow. And now ono so ne kunu efri krache. Okay. Nti ye nyina ya ya papa lai. Oh, mofa. Edi nkomo na bebem. Obi sasa are tell be asechira mami musa we na o childhood to say mon call brim who say me say I come from a blended family and a broken home me mama me papa jana me was 3 years nti na me sua aha who obi o ha ne mama ne papa nyina na omo nti me de na divorce o de no it say na mo ye family a o mama ne papa ni mu nyina mo wo ba bi ba ko na say na on call brim to say yes yes no for me na me who love okay between the family between my papa and my mommy even though there were a lot of errors near that which I cannot talk about Matthias. But I saw something my father did to my mother. I made a decision in my life yeah and now that time no nyam fie say na me wo be 7 years Mami was 13 years. Enti abema na wo be 7 to be akraketwa no. Uhu bibi. Yes. Ema wo make decision say. Yeah. Wo nyine na wo nware asanteni bada. That's it. Because of bibi a uhu wo ma me no papa ntem. Na ye de an. So na ye ntokwa ne accuse mami obi a oyekoko no ho fepa. Okay. You know, see wo mani bi wo mo ware na obi a na yiri no ho fa.
a man be more bread, false accusation. Yeah. And yeah, I didn't see. Remember, me we are not 39 years. And remember, me enya akumayare be 37. Those times, you know, now a drone into akumayare and about say uncle milk man. Now I know now about from us. Also, you pressure. Into now say from here and there, and all the way yare until one day could jarina. We are meant to make Gina Fidiation Casse. And there, on him papaya, no, do you know? I cannot say okay, that. Matthias. But I'm trying to say the challenges that yeah. And men not there every day make casse, make the same mammy because of the way my mammy tia me no. The way or yeah adore my mammy would always want to tend to people outside and later come to us. Yeah. No catcher or say, we are say Jenny. One more bonte who ye more brofo 93 92 na you by if you do good you do for yourself if you do bad yes no operanyo to ye bone kra no oto sanyo no kire no a kire se wiase de be ma ni penya kwantenten e wasase se papa ye obeye papa intina ama nyame adum yetumi ye papa ye de bua nkofo ne ya because na me sa de no e won mu but me pese me hu de and say ye won kwada be ho a woni me bi wo ha o mahu o mu wo mon kolabrim minim mema bi o mo nware da yes minim ema bi o mo so mo nware da but because who say ne maami esi abre waware ase say ne papa esi abre it for you to make a decision say me nware asantini bada because of the old papa ya o maami na e de o ye na etimi kwala ketoa abema ma otimi si sa gina ye no so bi hu so na obo me maami yes enti maybe cry me kai say 80s and on so wo papa nso ya asantini anti na ma wo nya adwene bi se ne e di asantefo no se bi o mo nye yeah okay and the way I know me who up to now till them to be saying say I don't know bonus any day I don't know where is to inform number 2 but where I was listening to watch this now I was so hurt say be regardless of ABS me mama mpo edi phone pa okay I don't think say I was so bored and remember baby I abusive in marriage now because do it yeah omo bo ma me minimo bia ne papa to me bo ne ma me nimba ho hey just look at the video that came out last year November so that was Sierra Leone papa no bo ne yire run ho e kwache no on say e be che no is too arrogant yeah we are proud but later who say e be che no adwo there are people like that omo fo say bia o ho denti they are very abusive obi kura wa nyentoka na no ye ya o mema ni bi o ma no ya pa the way of basically no work kasa na enya kono but they have forgotten said their children are watching and kola na share yeah into bo say abofra ne benyini no two things it is our papa no obenyini abet say wana say wanye careful under odoedi and yeah o e ko betown yeah so onye Christian betown a lot of people say most of the times obo say baba o te hodin wo de o taye din o e bi wanye din no pe o nyoma we hu abusuam de bi wa untimi nka hey sade ne edinipa ne edininya nti obisa no say who do I talk to wana me ko kan kire no nti bo say o te wa nti sa nkofo ne bebi wa onama esuro wo won mu yeah sa so ne sa so ye ma mu ye very abusive yeah minima mi bi water crade ono so no bunuku no na ma me ne so wa nti otumi tina be ma ne so na wo yes no baba so wo hwe wanya na baba ne so ko ware wanya kafo no de bu bebo no no wo badwuma on asia nti time your man am when ma me take sad decision we see said na ye no yeah and again no ma we nature no or ware another person in the Ben tribe na I sent papa the margin ma oba no and the woman wanted to control affairs near those stepmothers yeah intimately I don't have any relationship with her, even though I'm Papa Jai daddy. Yeah. But today she's saying her own story. Yeah. I'm a man called Nima Pawe and Cran. No money in your fight. They are thinking so what you have heard. And the beer no cray. In Tabia Lucas will be a ne on including yourself. Yeah. Nikuni ho ono ma me ne se nikuni extra nkwala yeah ma me ne onim se dachi nkwala ne benyina be abe find out find out hu ni kra na wo ma mo nkwa omo be tan wo mo mpewasem etore bi kra se de wo kana abuse wo efie se obi abe hu papa bi na obo
ne yere minima be ma bia that time no who say abo ne maame na oso nyina na no me akwa na no osu etoro bi kra daddy gya no papa na ase wo huru akwa na to ba bi unim say akwa na nyine ye na obeye teenager na obo ne papa no yeah ko papa no betene ne nsa bebo ne maame oso ne papa ne sase ebo ne papa no ewo fi ho eche na sese be nam so no ya akwala nti akwala de Ghana de akwala bi adifo ene ya mamre mu nti akwala bi adifo nti omokofa se Bible city wagya ne wanene omo de kona no nti sese obepa papa ne chew but o che mu omo se me nkola brim bia me papa bu me maame bu me maame ti wo ni ma won no me kasa me maame sun fra wari ase so wonko oye o se mu nti o nkola 5 me ko he nkola 5 me ko he eti sa me nyine ye no da ko papa no say be ebo wo bu ne papa na which is abe mu na obeye we na asem arrogance bi ebebo wura me and be rebellion because you think hu sa na man me dem o maso ye den yes they rebellion because na acquire to say you are not being loved again you know ntina papa no my papa no I say or side or mama no kakra ma be side into one time argument be by and may God forgive me or training so be me son in sem na mo be 23-24 years or not 20 or you am say that we be come yes one say mama you will be a kind of from say hidden pain most people feel so be or ye be and adwen stand team no and abanimu no oye no oye but you see the original channel or share nyoma na ekoso no inwardly onya yaudie bi etia nti sa akwala ne de nyini a wanya careful ntu ne ne nkomofra ne between your papa kasa rough ujina nchaba kasa we omuade bakona ko check in the background ekwan odi na faso e bi atrimodin yes and now so said the papa no ohun the papa na maame ne ye den eye nti sadia na wo kan e bi to me I don't advise bisa no say papompo aye obone na waye o mame bon you have no right so betina won sa won so now be disrespecting wo kwa bia so ana ne mame musa we o say obi tie o say de wo kan ye won krofo bebre a enam wo mon kola brem niema bi o mu hu ye e wa busuani mu hu se ne papa ebo ne maame o hu se ne maame e disrespect ne papa e bi ko man bi bu o te se wo hu niema tantan obi wo kra u read Joyce Meyer story ne papa na ne da ne maame hu se ne papa ene ne da but wanya hu hye ye won koda wo mo papa ene wo madam o manyam ono ane biological father akwa abayu a wasi so 13 years na ne papa ne da ne maame ehu wanya ho hye ye hu maame phobia o ma abuse say akwa bi tie o anaso bi wo kwase say wanyini but ne maame ya na dia eya ne papa na dia eya waka ne ho ntam say ewure bi from me free London o se Akosua me maame me mfre ne da o maame nguye o but o se me mfre me maame da na me ntina from maame o maame a wo o se me me a victim o se to be top petition oh your tribe na efi no omo de omuma ni duabo na omo duabo bi omo tabo keshen kwadru me sum ntu okwan mu da oni se me process say duabo no enye duabo ni o keshen kwadru me esum ntu okwan mu da but the person behind the name yeduabo e man yeduabo agire na ne de ka no enti so obi tesanu wo tie wa pano na me obi se me fra me maame da nim se de be ma bi okra ne maame kra na won fra ne because onim se de ne maame si ye ne papa abuse and ye den ebi ma witness adultery it's true wo mamonia home akoda bi wa obehu se ne papa e de oba fofra be da wo efie na ne ho akoda ne akoda bi ehu ne papa ne maame a o de be ma fro ada e wo fie but o je se bia ne ba no 5 years anasa 4 years nti akoda ne hu se o hu se maame ne be ma foforo e bra ne papa etu kwan ne maame be ma foforo be da ye e wo matrimonial home enti wanyini anya bitterness yawudie bi woni mu ompe ne maame asem ompe ne papa asem but the Bible see di wagya ene wonani
Sani Panadia na obeka kire na betimi ama na nya yare sa wo kram efisa ne kram no eyo ya wodi nko a nti me pese me kasa yare na eba in the normal world that we live, but who pese really true me sister na se me kase hwehwe hu nkunkure kira kwan because me dear no eno na ma me ko ransa no me bua na me su I was na eyeden so be chew papa because obi amu mi se obi etam na wecham die because say basically no the pure Ashanti will tell you say openi ye bone a yanjintum my father told me say yanjintum because of your penny inti say yanjintum no there was a scripture that now use my say abofra the way jani we nani na won kwan ware wasase so but asie one kan me nya me hu asie no me kan na ne buofu ni right your sure say openi hwe na wan shakola ne so bufu yeah na mo be 20 years say it can say scripture ne chere no na the buofu say ni right say me can say scripture na I'm not trying to say na me perfect your yeah me be alien yeah e ma be so dey na afi na me fa buo ma me papa the credit who can say ma e so can ye na quite say o say papa no e ma me so be ye den na me catch ready say who say e wiase woni wiase peace cry can say wo asumdie say wo mani pasumdie a mesre say na me asumdie e wo me kram enti me bon ho pa ye cheyie e ma mesre erade say onyi me papa ho ya bia infri me mu because me nya 18 years na papa catch him say baby wa hwe me du no ntimi nto aso nti me ka say no me step na wa me nya akonya e wo police atana admission forms near 30 cities o ma me sika catch him o sika so ama me nti me fani me we kra na me go school no na me timi na nje from abeka kwa akra go school me call level 200 na me jai say me timi go school na wan go school bi because na quite say me punish me na me sanso koye pompo onim pompo me kosua cement this concrete so the be me do lecture na me to na me da nti na me say I don't me put to press me ha me ho sa yeah nti nyame on konkron ebo because on say yesu chires the way I am mompaye yeah or say our father yeah was until one so my dad the daddy and then for form so chair said the chair one na member no yeah said your chair one our form you know say mentimi fam papa born in China it means nyame so ntimi fam born in China ntimi bompa yesu ya say rade moa me afi me hu say because na wait yeah on say Matthew 11:28 or say dia waso ne so abura ne komubu no ombre na obeso yeah nti sa wait ni nyame pega na da was asa wo tan bitia wo mpa papa asam kura yes nti meye den na what wo hu ma dem hu nti say wait ni ko I say me get it close nti me kai say me come papa ni me for obi kam ne me twin sister no because at time ne papa ya ka 3 years oni baby am ho ba re ho me say me nwia me papa de da sa 3 years no si ye ku kromfo malama papa peki phone wa frɛ me yaw mate say ye ku kromfo bi na ye wa na yeah hey sana na papa hu me esusu na mu fa na de da na tia wa fa na de da kono sem de ma anye bi da ba se bi ye nkan adwen de na se waso den ho de because the situation na me be yes yeah say BBC he's quick to call me and I me feel say you won't to him ujira nchi aba feel say ni penedwe no but na no thing say what say ye kokromfo bi busa say ye na yeah I know thing wo mpe na sam na no so mpe wasem because me te say me maame yeah nti maame suban am a reflection can say otwe mu asodin asa okay asa ujina homa no maame ujina homa me hu ni say do baby no asa me ya ye te say me maame nti papa no check nti on say the whole tribes in our Ghana I don't for command respect pa nti omo no so ni penini kasa na say one man too much respect na fe wasem say ebia say antisa obi betumi a chere na adwen but the dia mete no sa na me hu no because o kasa fa on say guwechi men kasa nye boni but me here na me hu say that is not respect oni peni kasa na o de on say guwechi and don't say ubu ade nti
won konkron eboa me no na me fa nipa ka me ho na ye kom papa ho afi me call ye no in fact okasa ye pa kasa no so okasa na ya but because say my dwen say wo asa wa ya body afoforo say si obi wo yesu mu no ya body afoforo ene madada nyina atwam ti wotena ase jigu ya jigu game eno no so owa nti onsa me no kasa mo to mo say o de me ma o na fe wuti o bra ya body afoforo and also the gengam left and right nti okasa wie ye no na me am book to just say dada one or two me obu me be come papa opebu pa say be akla nigu na so ye ntwanchene ye pepa inform so na my nya de if you makum me papa no kran begin no say ohwa me chopper na me pepa and free makum ni pa bro oso hewa e chopper no free makum but what did you I finally on the Bible ni irade yankopon ne be ya ba manim obepa macho me ne boni ache no asem bia me katu no si bia irade yi now Bible no dia body na because now will be say obeto say because me no di mechiri ye bibi ma me kokan nti me kokan no support no nti dia me so be ye ni say ne dine no you I feel castle ne dine main entrance no because far Blantyre did that boom looking at no jad ho ko e ti bada bi so beto so akota petition or the government no body na wo insuo bi na ho no before we do o sa me boni ni me no you so no the broom there so day oh papa die na wo de nadwa o de nadwa ko bobu a o da furu so du o touch down and o bobi di no de ogu furu no bobi dia no afresh ansio do bobi dia ebufonye o enye ebufonye ti owie no seria de make bia no hono na ye reconcile okay so ti una wo yesa de na ebeboa aya na eto de bi mpa wo ya bofra de wi akra wo susu fa o papa eto de bi kra ara nyesa me de na e ba me yeah Matias yeah because eto de bi a wo susu aso de wi hu ade fa no yeah different me de eto de wi amaka na but o de entisa etu de nka wo be kan se de be ya se wo akwadan ne mpo wo be de kan wo se nipa na mompa en kan kire se wonyi oyawdie bia efri on kan kire hon konkuru se wonyi oyawdie bia efri ne mu ena de to so bia mpa wo mpo na ena wo se de papa na maame ne ye ne ma bi mpa no so be tipa se won so bi kra bufuom because enam say nipa ne ye niam bi tu bo se wa hya se wo mu maame bi wo mu papa bi eti na wo de justify se no no ye we na wo se da bi ko fa nipa bi monko pa nipa ne chew wo maame ana so papa se wo de fa che me na enkabo mu but ho che pare de ko beti nsempa de se o hye wo so wan hye wo so wan hye hono wo so papa ke se o se be catch us sign se do je ho because also trust a penny remember that to be you yeah unim de wo ka se be ya na me no ya adrepa imagine se e yo maami anase o papa e na aye wade anase wade de suba bia de nipa nyina di adanse se de maami ne ye ne nye de papa ne ye ne nye but ama otan aba beda wo maami ne wo papa ntem na ye se kopa chew na afei se wo kopa chew ne bia maami no nani aba ne ho so dada won se maami bi o ha ne nani aba ne ho so na se papa bi no se me be man treat ne ye obi won so a onim sese no si treat wo no eye ne kwa so pepepe it is an wo justify wo de no but uduru ho a obe humble pa ba wo se basa hye wo ho so menka hwe na up to that cry no me am at 40 years no me ne kasem kebe call it to no so no papa na kasa no am say yes sir I'm sorry because or the who right yeah me express o je asa bibi ha wa untimi nka nti I say the we had ne kono esesa na we ye no yeah nti wo kire wadwe a wakasetia no on say asa omo ye very controlling yes bia ye ne omo pe yes eti wanye de opepe na oba betan wo pe wasam sana me de ne o de no up to now cra that's yes I jam my ofa ne sa say we ye Christian it no
What about Obia onye Christoni? Now Oti Obi or no be o ye cremoni or ye traditionalist, but Oti Sompa no pay ne mami anasa ne papa and now Obi oben ibine two parents who near me be abuse and kasa a bro Obi ha ne mami ne pra no Obi wa ne papa ne pra no Obi wa efie who said ya bone mami ya bone papa and yama time bebre nti Obi okra wa chene ho afrebusu ne mukura say I don't want to have anything to do with my parents mempe me mami ni mahwe mempe papa ni mahwe but onye Christo ni wo de wo ye Christo ni nti ofa the Holy Spirit side ofa bone fache mu ofa eche opa mu Obi so wonim Christo ni we dey menka we ne ensire kaka last year Kenya ni bi okay oye boxer no we need scan ne busia for top pressure man jiwe no ya fedru baby say one ne papa ne mama ne nya ya ka on free Kenya bi wakotena Turkey o si owu a yes no Turkey wa oni abusia na wie so say ni panic to sa me ka say ni panic hwe psychologist or a counselor na ompo ne heart ne na koma mu nyina nsem ni na free ni mu so okana so pesusu a onsu na pain in free ni mu owia counselor and say psychologist no a bit to me aboa no okay and pempi no back first one I'm kind so I was also who suffer okay my very fear no so suffer so no kasa the only I saw share a counselor be an answer be a psychologist be ah obi to me no wa kasa because obi here obi we are say obi here obi and na on say Ghana ha no eya na nipa bebre I feel so be a counselor and psychologist. Sa nipa ne nsombo society nim. But ne hu hia. But ne hu hia. Me am my firstborn. Na sebe ni opeso opupua. Na ontumi nka. Onkoda. Me ka me nu asem nyina. Me no ka se no bro 10 years. Onkonti onya wura washroom a oye kakra wabanti kakra every day be kakra wunti every day be na ne way ne mu. O yanya problem. Inti hope na obi ka chem se me ko psychologist and I'm a psychologist na me tuaka one me ba ne kasa wie that was the end of the hope wa hu die ntia na oye sa yes hu die ntia oye sa nti etwa ene obi nkasa mfa ho men ka say ya owon hu nimdie because ade na si won kola abrem but abre edi wunya yes na ko hu obi a ono ne papa entwiti ni ye na ko ka wasem che wo kasa ankasa mo yeah why you crop say wa dwene yeah nti menko obi o specialist yes make sure say nipa na wo kono ho no wo de pesika kakra na ko hwehwe sa ankofo no na masa specialist na mu a na ko hu any ordinary person say and I pempi no so yem fu say yan say fu say obi a wanyim bia betumi tufu anya ne kre na ha ne ye wa adwene bi se wo hia panyi bi a wo ye just wanyini ne nko ade wonim nyansa but enyini nkyere se obi nim nyansa the fact say will be old no age no enye equal to wisdom because we betimi anyini but na sabio adwene no enkoye nti ne obi a wanyini bia na ye kan asem kire no enye obi a wanyini bia na ye futufo enye obi a wanyini bia na kase o maame panyi bi wa ha papa panyi bi wa sabio we betimi ahimchia maame anasa papa panyi bi a still na adwene no eda so wonkwala adiem anase ewo adwembo because ye wonpanifo mutimi tu nkwada efobone yeah it's say wa ware na wo oba no wo de hu kamuku no na wakwa asori peni wo ye oba na wakwa wasema che ne say me kunu de opade ne dodo auto pressure me no ka say ono kra ma me no ka be to score farmer no obi se futu be no da bi o ma papa obegina ne de na enye papa no so na o de amanti enyini enye equal to wisdom but obi a utim say na jimu da ho wonim nyansa no woni ne kokasa efa enema bi a wafem wo nkola be wo ma me no papa de ye wo a obi akora nim recently Reverend Veronica see do be kan story wa ha na wo ka say at age 4 and na ye abuse in sexually with look at this oba beautiful woman was want me anka want me amane ne papa amane because sabre no kokan na wakora e de na wo hunu ye enti odisie ya akopem se okọ otu kwan eko UK wow it was so emre be ne maame buy and was started throw out maame say oh enye say na wote no so you don't know me onni me e wo msa na wo ne me na tie de ba na wonni me ntu say akola say 4 years na efion say abusuafo ne bia o ena na e abuse no sexually ananka enemy ne pese wo de say na brabo etubo say aka ho wo de asie wo mo obi amane
you need somebody to talk to because wa wonnim say you repu one nim say wo papa kra ne wai wa kra wonnim say wo maame ne wa ye ne ma bi ene ade wontimi nka say manyini nti akama no atum wohia unya psychologist bi na kwa kache na to be crampo na your local settings your culture kra no apart from psychology and counselors yes anso wo impenifo bi omunim de pa yeah would we need to from area out no which one say papa we de minya ya we hear obi say so kasa no correct because when you nipa na nkasa obeti pain be ma adane bibi ye call crabo akuta koye missions emre bi atwam nti ne ye house to house evangelism ti ye rafie bim na me hu mami penny oye 60 something and na ye friend abesiwa na meba yeah abesiwa yeah and na me hu another mami penny nti me catch re eni ba ko no anya desiwa na me say o mami ka because me say wo nana ana wo mama ka me say mama wo mama ka say o mama ne say hwan ma me ba ti oru ni ba o and am say sir onya oya kwala o and am say ana wa ye penin sir na o say yaudie and am say onya say 27 hey na who girl na so 50 years hey because man village moteno obi aso ye bai for nti say o card yo mo be so mama no oh Bema cry ba na ye be catch you say ukowari before into wa to yaudie no e di ne nya rotten bones and a man in nim na start shrinking yaudie no yaudie etumi am nya leukemia yeah mojemu yare cancer of the blood and the cancer bebre abebe yina yaudie to the bia dodo na bi o ha minimum bia ono so minim na ono so nya cancer ni bia ni baby rotia afi oti we no okay ka nyoma bi esisi 30 years ago and na wo ye mi say and na wo ye mi say obi o yare wo ye mi say we ye mi say na no ni nyina hye wo mu wondi boni ankrofo aye wo nyina hye wo mu me no ka so bi kra yare dampa so o ka che no kun say me no tina 30 years ni me ka che say ye me wedding wa nya me wedding o yare o o yare dampa so eti wedding na opese ni kuru ye na wate ho yaudie o yaudie kunipa nti mamefo na omo kwa aware mu ambo omo no mo so musuban ni ya ebi so o yaudie no di se na omo ye omo tibi catch on say titiri so o mama aware ye den abrabo de hunya ni se waba wawo be ma na anhwa akola no kra me wo ho mehwe wo nti obero be hia aware ya because okai de ye no na aware mu a wa feel say ne ba no so wawo no owu aware mu a ye be ne sa enye no kre yeah me kra me enter for this no bia ne na identity ni dia tawo mo ne ko crusade whatever for say krebi e wo hot prison echi lady no wa 7 no and I make can 7 as bia ko le bia ne papa because nsem bia ni afutu bone bia wate inti yem fan che I said the che one fan cha you another yare fe ne migraine on say to the bia wa utie mi ya odi nti wo na uti ya uti dwa gen uti half yare bia fe ne mighty yare sa pain kra to me ni pe ni binya stroke hey nti ya odi de mami enya de papa o yeah me de ade ba kwa bi de me de rade sese mama nka me nhia Jesus anka mewu so what yan kana say woni Jesus ahwehwe Yesu kira kwan na me ka say obroni na de ship bia ba no abada da enye ne kra da Yesu tiase oginipa Bible say on ne kwan ne kra ne nkwan oginipa firi oyawdiem sa pepe otimi ma wo hode ma otimi de bone che sa pepe o ma otimi ja niemam sa me man ka menhia Yesu anka yawdie ne bone am kodi anka be kume because unim say do baby no papa so be frustrated Abaya frustrated na finamene na se no sabum na mo 24 years na fe no papa tena se no sabum e future de man say aya onum dodo chairman ti ana wabafo and ne future de man but na ebiso a enye nenia de me ka ti ase abrabomu frustration ana eti wono baba te wona mo we o baba no mchana so no mchana so no afuti o baba de ma wona sisa say no aya we ya biti no say
Oh, say Bonino, as in the Yenny Pro Max. The Bukati as Obey Bonino Pro Max. Bonino Pro Max. Including the audio catch him. That's one of frame. So, Obi frame catch him say, I no be that Mim Jindi. Oko we are the Mim Jindi. Honda ma Sabana Mekan, say, you'll be Korea your frame. Yeah, Hammer. Yeah, or say, we are the Mim Jindi. Eh, Wako your bat, and you knew dear JD. Ako Kontokwa. Na JD, the Tosubium. Wako trade now, Aboagye. And the member for name man, but catch and say, JD. Oh, all right, and there's an idea one. I to remember Nicosona. Anna Mamimusa, a bra, yeah, a brantiana, say, what's his bobra? Yeah. No, and so one show papa say, Wabra boy, Wabrabo. Odo Shabre, Asha Winsome. Now, Brabonet to say. Now, Brabono, I pay me after 18 years, you one so pavy way. Wa shwa wakwan ebe ye den ya odie no ema me badwene ya ma fe Mr. T se me ye adwuma no na mfo na kire me how I also me living my brabo e hodo na mi nyankofo ombeboa mo wura ensa no oh hia na mfofo bi a ombeboa mo wura ensa ene drugs mu ne emma ene emma because first no mo kwa me nya bi na wo de aden Jama ukwa sorry, me say sorry no. Me pay crazy because na baby na me so me free ba no. Me nya odo wa sorry no. Because sense ma me wu ntem te be sorry kra na wo no. Ye youth ni share it people say oh, my friend Nicholas in example. Papa oh ever say Augustine Nicholas dey dachi dey obenye sika Augustine obenye sika ye dey enkan e wa sorry them nti say ye promo so be dia sofo a can be because he said one time in a year papa ba ko catch him so who say me so for no kram anjendi nti sa environment na eboa me ko wura bonim because your friend be low self esteem e be kan say as a wunyi hunni njimi hundi because asori na wo mu no kra yanji hundi e bisa say na wo kra oti we dem ko obi bisa me samre say oti we dem important part of it ma yama say you kwa so you bu wani mutia because say you solid foundation in Sunday school inti leaders ne boy ma yenya odoma chede ankanti ye kwa wa hu bibi ba kai ko kan yam sire munji because ge ba ko kra ye bompa ya ma anajo no so ko pie obunsam jem no obobodi na me kan bi wa nya do wo fie udra sorry dem nso a obi se edi o so dream na se nya edi all night I don't know. Edi no wo pie bu nsam o ko na so wo bu nsam je o ko di no bobo na me so wo bu nsam je it we were then obesu nyame na so dem out kra you crucify so wo bu nsam je na say asure you na asase you abusua ni munye asori ko obonsam jemade ya de ene abeti afaso etu so de ubenya ubenya namfofo boni bia omo into ensanom ne beye kese drugs e beye kese ene ma penso beye kese kasa brabo na unim ni pa chairman sanom asori peni bi ba I'm telling you asori peni bi ba satan sansan ne o sachetim ene o kire wo sa ensanom me pese me bo aye modi omo started sachet no yes me na bia ba all drinks into that create na man no so my ento short bi na am so me minimum say the way I am frustrated no nya bibia be calm me down no is a gateway into afi me number ko no ade na anwu no but na say the we a eye me ni bia no say me nya sam there will be excitement bi and afi so na me to didi and I'm say okay afi me no 1 na to do baby na one enso ejini biom na me ko tu afi do baby na bottle na nkasa na honum na me koto bottle fu de enwunya ni say ebia me di coke se me nya coke a metra se asin kakanka kra woni betina na manum ni one bottle ni na enti sanamfo no so boas se me hu asini different enu ntina afi da ame papa na me mfa no biom na fofo bone no yes
Ti afede na papa kra de wo mpanani ma hwe kra. Mpanani ma hwe because I quite say ye na for so be share na so obi a wounded lion no. Yeah, obi prepra. Obi prepra de. Efie nkoye to obi adwa sai e na maka bom. Nti say ye twitwa bia ho no beti say papa ye mi say. Me mama ye mi say. We ye mi say. Nti wa ofu say ho na betu no yankofo. De obu nyina mo nyina pro. Nyina pro. Nti edi wure mama one interesting aspect be enchel. Afedru baby no prostitution. Maya omo akwan no ho. E na omo bo say omo bo ba si bra no prostitute no. Ti me kai say omo introduce you to prostitution say na wo kono omo koda na say. Say your call night club here was circular e odwana obi anim ho. Na Thursday near call no say Thursday no say Thursday near for India for na me nim say kroma your special day for other nationals our night club. Okay. Near point no mo India nyum no mo chinchi yen India nyum no yen enti ase nti night club ho no oto ensan board den nti circle ho no omo obi omo di sisi table so. Okay. Ene dia na ne bo ofu nti edi kan koto eno wia ne bia ye brand say tuma to bottle baako bottle na ye black no sam renem say na e 2 cedis but inside no mo turn be 5 cedis. Wow. Nti ase me so na me pa frafra inside ye frafra nti sata na me nim punch mix pa. Okay. So be a punch o mix punch nti me no mo ye na fe my nti on bass speaker na ebo kuku no e na me koda so madakra hey one timpo man te some boy wabuada wabuada ma yi speaker no kra woda so no kra wonte mente nti e hona madam ba ko benya na me no se o lady bi oye obobresi bra we prostitute nti omne na kasase anka ono ti alajo yenko nanka samre ne ye ni aware de frɛ no 3 sam no 4 sam ne ka ne se yakobɔ ne gala. Okay. So what is a boys can say we yakobɔ that time na it means say remember 2 or more person your baba na kokoda so can am still no problem yenko nti ashawo ni no e ma ye fa taxi I don't want from a chiwa hotel be sure na ye call ye also kai say enka ne door no yeah key no the shame ye we ni crash we hweto kro yeah eno bi me no ka say be setama ye share interview asi na lady ni MBA kwan ne ma ye nra dan eso yakeke sika bia wie say ye nyina etere ni no pesa ka ba ko be ye wie na ba ko akọ na ba ko aba e na mususu musi mu yensa nyina me ma na me yensa mu no ba ko na beda da we ye kakra no ye kakra enna ma me ne che nti me so na no chant de na mo ne koda no asawni o chant o share eyi edan no yi no wo awure mu a wo mpie maye eti wo hwem o siesie no ho aba nanka waba befa mo na mo na koda na ada o dem se hotel ye na betua yeah ntua deda ene de na ewure mu se o so siesie no 13 minutes on my e de mpa na se ade atade kra won wie eti wo share yes akohwe die ntia tokuru no kakra na da ho no wo hwe mu a me hwe mu a mami na cross ne nan a o chante prostitute no ashawo ni no nti me hu na me frɛ guy back kai de ho ti yakɔ na edu ka price ina enya back na ne tina kam me de kɔ madam fo no me kra ne sɛ Musa fa ashawo di foforo wo ka price and de kɔ mom yensa nyina enso ye ne kan ono so obey na Easter time samre na nyuma na ehete pa if for run something break something abrabo fidi e wabo bio ana mom yensa we dey open so ma mom yensa no ne die yes at the same time as we we kakra as ye car no as a mo ye threesome wo threesome Saturday and can some I said ye can ne gala yeah enti mo ne ayi sabi asha woni ne kobo gala enti me share condom 2-7 okay and I'm now for no share 1 e be me condom let's say
Mommy and Sana, Mukobo game, Obi a condom one, but who push it two? Because I don't know through. Debbie, say, I said, to be was it your show? I don't got no pressure. I saw what the guy said. No, I don't know press. It's with him. Me when it's here, you know. Okay. Me now for the same is. Almost seven years. It's with him say, almost say ace according to Omono. Ace no make to me a check a month. Okay. Namakra. Who said no so if so 7 years is because I'm running now and is this. I feel that Precopana me also won't dream mouse so yes, nothing me so think say, hey, I can't ampa winner is no. By Shankanyame. Oh, okay, Romans chapter 9. I'll say, whilst we were yes sinners. Yeah, the boy for no. Yes, Christo be woman. Now, when the amount of him, money, I shall ni no di kind of mofa no se monene kodano. Now, shura demo, I shall ni no di kind of mofa no se monene kodano. Now, shura demo, be almost 30 minutes home PMI. Would the money tell who say, watch or chante? Or those as what chanting why yoga no or chantia mujane ye no manko pebe asori dem bibo ahye na wasa kofa ahye woni fofo de tie ne se na bone ahye yakumu mumma ne se mo ma de se anadwo ne de se mo ne obi da se mo bo oba bi gala anase ahye woni bi gala sa pepepe inti after 3 months no nyame nhyiranka nyame koe no na me HIV negative inti na sanka ho no bone na checherew watomu intentan yes what to intentan mama intentan crampo obetumi ate mama so nim say I try wanya ke fun tumi ante enti na o say me sakra no man sakra afi unim ara wo sem kran say to de bi mpo a yetumi tu kwan na ekoye adwuma o sa GSS for schools na wo omo village ho yi say ko twase ko boso amu koye adwuma on say pillars na on say Jesus da no some ye pillars na on say to me group na ne ma no we kuta one pillar na ye no mo da anadwo be heaven abonte when se obono for no kase obeso say John 10:10 no o say obi for no mba keke obaso be wia ye bi say o say obe wia wo kra de ne wo kra wadwen wakoma ene wakono ya obewia obekuno okuna afa ba ya kwa ya nti de wontumi nye no e na obeye obi ana wasew chese wokun afia asase so nti wotomu ntentan ama chese obeye mefa nse no obeye to sex yes e mama generate is afedu baby na mitumi ni mother 3 times a day guy ba kokona mi ni no tumi ni mother more than 4 to 5 times a day. Do baby na ni we never moja. Hey, but still obey. Ontimi nene ho twin because the question is I shall ni na on koda and who be na tinimu because oni mema bebre ada and sa nipa no so o lay deposit in you. Mr. Crane and nyame kire me ade bi says sa nipa na mo tesa no. Obi o onye hukabu onye ashawoni but oni mema bebre ada. Once most of them were spiritual marriage in the spiritual realm no or what da nipa ne ha into be man on ne da na ade ne ja deposit wo mu into wa wuti me ka the first person and the second person or the third person on ne da now na wo ma send it yeah I don't know I can so tight to won say woni nipa no honhom no ene ne kra na abeye one say yesu ambe ma wa lock we into be say what asabra boni mu sam no na me use phone bi e fe no Nokia 8310 yeah 8310 we jenzin to 83 na eso that phone near 250 Ghana is 2.5 million that phone na onim say makono ne ba it seems to say bia as akom nye bi amfa ohun to bo say as obi a we are relapse drugs yeah I can't take him na me ho wo so bibia yin yakosi se me ne obi beda nti den se me ye me do la pass phone no ma ton no very cheap hey be 10 cedis because that time no na hotel short time
short time need to say 1 hour 5 cedis all a pass no aton phone no aton phone said be abenya oba because woni oba na wo honto wa be ya addicted nti se me oba ne so kwa se me no nyoma frafra nyoma wasa no no nsa me no ka se nipa onye nipa no kwa me no ko onye anche onu sorry ni na ne koda ne koda just ade na ba wo honti ese mitimi shia what on said the way nyame esra ne manwosra yeah na omutumi excel wade hina mu no sa na obonefo no so wo no so ni negative wosra nti aya na wo wa bisa ho say de ne ba ya girl we mi di na chi de ne ba ya boy mi di na chi bibi wo say nipa kono say e wakitia yeah and na me say boy bi say oh ye fasting na 7 so ye 21 days onya do 7 day na o wa na girl bi aba oso girl ne ba I say force bi wo girl no girl to shen so nada ohun ni biom o sa start so ba ye fasting bi ma 7 day na 7 day na girl na ba ye wa honhom mete mmema ne ma ne bim nti da na ma me bia one bonsam kotena ya nyame age no ka o se eda omo be share meeting so mo pentem na se meeting no mutumi nya there's only one thing omo kasa fa premarital sex edwaman because o say on the way kasa ene e do me market day no o sex market day mom ma omo go for destinies yeah e ho no mo say nipa ka bo say nipa na ka bia da chi ko be president etu de wo so ni nipa na da wo ya je bibia firi ho tu wana utim sa me say e nipa bia no posa because of the bon head the pa bija da ye de boni e de ba ni jaye na edin e fa wo sa akwa yes a fa wo sa akwa anything that oka Romans chapter 6 verse 12 downwards e kasa fa say de oye boni no oya akwa ma bonsam because mama want to be doing what they imagine say we age money 2000 Ghana cedis na 2000 Ghana cedis no why you we saying 2000 Ghana cedis no mama a month na so on sa case ka what happens say edwaman be ba with him guy be what mama mission so no don pay normal person on pay her until the need ya shawo no to onye ska makofa shawo so what is sakrawadwen yesu pe na betumi agi ni pe free sample chire no obi otumi ka say obetumi de na adwen enye ne uda bibi be replace bibi baba be see anem eti mame musa why you addicted to alcohol why you addicted to sex why you addicted to drugs eye den na wo a wote because ene me hu se wo no nsa ene nim se me hu se wo ahyawo lie omho kra ye wotan se me hu se drugs yi wo fa bi edie ne si wo wabrabo mu a edie ne si ya e ma wo si gina ye say we die me free mu kra because ene person me addicted to Christ ho en komansa but edie ne si what happened because wo wo sa abrabo nim e ba wo so gigi this a wo kofa be oba ansa na ho ato e wo nsan wo keka bo mu a edie ne si ya o turning point na edie a me turning point no e nyankopon but me a lot of occurrences see enema sisi ya ni na so manfa on say so bi dampo chirema aya na mutu omufu bebre a ofo so mutie but on fa because ade na hye ne so no ano odin chen dia wo ka no ena bibia boni bia ne honhom chire enti honhom na tini mu no eso se wo de nti dia wo futuo na wo kan na me be wo bekum yo ena nsa no mu yo en emfa mama bi ka kire me because TV so na me kasa fa addiction na mama bi ka kire me say ne ba no mu wi ama akora na no wi ama akora ne nja no de ko barracks water crade o ma bu akora ne yi akora ne sakura akora ne jena se madam wa nya de wa punish akora no enye de wo ye na be ma ne jai dabi enye no okbakaya na incentive 3 year drugs we bi boy ba ku gina bridge na se no se ebusu yama ara ne yamo kasa ya o se ebusu yama ara ne de chairman ready out ready na boy I know it to my head you see this and condemn but I'm telling you
say open now become more things than the original radio. TV so awoka. In the first instance see abra ye koye adwuma me share girl bi. Fast forward the minute ni coffee. Many girl ni coffee a eja because girl no bi na me so man no bi. Ti I say many girl ni da. Say be my ro ne top. Ti aka ne brazier me gina ne nima me ba be yi bra ne free. Chi pushi me na me hu se ne chi ne pem he no. Ne gu no ti se odi ne peja. And ni black na ira na kan ni white. No start so kasa bit cement. Na because some sem danti. Oh say okobosom especially the kombosom. No so okoma ayana ye wo chia me wo ha. O sakasa no a strange language o kana o chia me ne achichi. Sakasa de bi na gin no cut. O chia me bi eni o ka bi no. E no o start o kasa ono. Ya so me kumi ne maso. But onim die sie. I want to me anye say adwuma na de man no. Oyensuo ba osuo no owo ne kunu oware o nyini kese de oboase nsuo bim nti ana me kase nti nsuo ya bosu nwom na galamsey fo ne ye ni se na sage no hia no he akofa na naka adwuma no emu ana one ne kwakoda na me ne kwakoda nti wo twetwa bi nso twetwa bi wa woro ne top me de ne de me twa mo che ho no ono oje to atuntum no enti wo run brazier no na wo hu se onu pia wo to ho na da bi opia me tena mpa no o tena mpa no so na me hu se ne timi na peja aso nani black ne kwa ka white no and wo kasa nti o kira sa betwi na make no se nukunu yonyini a dansuo mu we no se wo ontimi ambo nyankopon didi obo se obo ade hwehwe na obo ade wo adwuma de ma nti free wa na mbone ne so na kwohwehwe obo ade and adwuma me ye ni sisia no okan ni nyina kire me okan wie pe ne chimi ni boss obo ne nsa no de na maye de na maye no share na tade fi 2007 besi na me hu girl ni bio ehwa na ne chimi ni asa na ni ba ne ho so ti na ni ba ne ho so obo ne nsa no se de na maye de na maye de na spray ne ho na share na tade ene se won timi ne na asa ebo mi hu na for bad friends na ama ehu no ama ma hwehwe Yesu because lady no mi hu sara me ko ka che me onam fofo no if you know oh ene say nsana oh ja we hallucination we say nsana na we bibie ni wi say oh forget it sa o ma say wa dwene biem ana say anya nsano me na menim die sie almost said da me fa say so some ni baby a nyame ni baby a oh some come until it took like by 2 to 3 weeks for me to adjust was as dey na wo hu and I'm say okay sana mo kadia ene yam koso ndi born na sa to mu bie nti me baby my beto aso no say nti the American yes say dia ohia oje e wo Yesu sempe me call Singapore na nsenya na the me call Krobiso na me transfer Singapore me sing the be come call Singapore first and I'm to also call Krobi 8 days on me no so me back no na me did 19 hours e wo airport na me hu so mo yard say omo free tourism person na me say metna airport a me da me bi me num de no makotena bus na yeko baby na baby yeko na see tua in dollar I think $10 or $20 na India ni girl be act bus no oniska with you and I'm so we are two na me tua ma girl no girl ni buy na me ticket no say oka bro from na me tua ma no me hwan adan and I'm say so osum Buddhist we a Buddhist or say and I'm say me be Jesus ba be Christo ni na ye Christo for no ye hu so bi kwa hu hianyama ye boa no again still on tears me explain the amekeka no because me nim ne da me share ne da e ba ne sen na mitimi ye na doye just $20 found the preaching Yesu penny to me jinipa ye open sakra ye papa we Yesu na o say Yesu ba wa brabo ma o yisum
any dream bonning because oh sorry I dream bonning kwa na mama be ba dream Matiase enti dia make chat on say so obiti yanka ayana mama entia stories na keke say ni pane to me free ma it means that there is a being behind and bibi wo ta chire nyame adoma Thursday mesa de waba na after the ladies experience no kokan ya mo botugu ye no any all be ma ye details ni me sisi ya na mo beduru ba bia wo tie yi ama ene nyame fa wo so e de boa youth no mabunu no a omo ye addicted to sex drugs any alcohol any ade wo boa wo no me da abaso meka enronsem yes yesu dia waji yo yesu anko mbe wu ankan e ka woni nipa mu mobrofo de se de Paul kae no na me adoma Thursday ye be call the drugs ni mu ye be call alcohol ni mu ya kan nyina na yakomu pa yi na obi a wo tie bia etime aboa na de cry nam so ma addicted to Christ by now introduce Nicholas mami. Okay, so Nicholas is secretary. Okay, but before Nicholas Bekano, Nicholas said to catch up Masenya mentioned because this year you're one of our guest speakers. We team in Ukraine Deno over Casa for purpose. And now you go school be person school. Matthias, then Sunday no. Yes, you invite secondary school and business. Then Nicholas and say, "Well, then person we and also person ye business woman. I'm say a dear business. I'm say what why confused? We need the person yampa. And I'm a catcher and say even outside Ghana, Mrofo. Yeah. Is it Mrofo? Abrofo. Be crampo enim. Yeah. Nipa person. Oh yeah. Tell about Ghana because we come here almost 7 years. You need na you be an nim the ope. Mate. The topic in there. I can't wait to listen to it because of nipa bebre nim on purpose cry can say what you I will butaye wa brabo nse nyame se minim adwene kro amedwene fa wo yes so nyame wo butaye ma wo ti nyame sha until mama you one of our biggest guests over kasa fa butaye mate Nicholas na yenim say addicted to Christ movement nyame adomo a ekwan a efa so by na Thursday mema anane aboboso amaye de ma ni nya sa vision no ene ade yenim say mugina ho ma bibi e de na mugina ho efo. Okay. That's a power for the opportunity out there, mommy. Na men so menam sa kunya so na ya se nyankopon pai bo ama se nyankopon sha pa. Amen. Ya ba no waje ya fel so na. That's it. Obeka ye speakers wama butaye nti a obo ano onam wiase keke onim butaye nti onam wiase. Yeah. Nti ube reveal sa butaye no edi acheye. Meka se addicted to Christ movement over the years no this year will be our 12 years. Okay. Yenam your president so establish addicted to Christ movement. Now over the years no ye ko kanyankopon ansem talking about addiction and the various forms of addiction. Esan say ye leader nyame eje ni free addiction muninti. Yeah. He is very passionate when he talks about addiction from alcoholism. Yeah. Senior, you introducing ekomu. Most of the time, no, it just takes a sip for you to come into addiction. Try. Yeah. And I never to maintain time. Your passion, the president, no. You call Kanyankopon ansema ne you are talking about addiction and how to come out of it. Into addicted to Christ movement, you both tired die in super say ebe nam yenso ama Nyankopon agi omo omato bimontin time. Yeah. Na Nyankopon nam yenso agi won efri mu. So over the past 12 years no, Nyankopon nam yenso agi amanfo omato sawo hawo ni mu yeah na Nyankopon nam yeso agi omo efri mu. Okay, na so bia wato bibi mu ntentan oje ne ho ba bia enye bia say ye masturbation say bi say mo president kai sexual urge ade eche no no oba kora na say okay no ne ho popo obi no obi nsanom oje ne ho ba bia enye obi masturbate niam bebre eno na mo boa san krofo no a wo mo te say yenim say nyame ya adom a say Saturday mo bewo Temasco amokoye bibi wo ho ede aboa se maami bi tie wo obi tie wo ye babunu ono a wotimu se ready ne tramadol yi weed wantwa bi cocaine wantwa bi a
na asa na dwene asɛe obi wa wo sɔre no ne bɛma na sɛ minimum man so omo ye sexually addicted wo ma ono da bia gye so ne bɛma da wo hwɛ omo ye prostitute na me have met some prostitute omo no obi wa ha a day one mema 10 obi wa one mema 7 ono oti obabi wa wotimi ne meti one prostitute bi wotimi ne mema de da na na se nyina tete but ontimi nyai ontimi wa ya addicted a say ba ne soso akono ne ba dendenden na se wonya bema otimi se kwadukura na wo de hye na se se ayi ade bia ye bottle bi a wo de be hye na se ama wono otimi se wa free nipam wa ye basa eno na mu no mo bua sa nkrofo no se maami bi tie obi tie na wo sa wo hawo ni mu a ede na wo be ka kire no ena no pay e wo Sompa Rhapsody so ena no pay ne metimi aka ne se saa nipa no ogye wo ho ma wo okay na nyankopon be nam yeso ama we hu the negative effect of all those things ene nsunsan so a ebe be brew obu o na ofi se or masturbate keke na masturbation they will be here for so many years into ehun sunsan so first of all masturbation no ebe ma o yare so ye be ma low sperm count ena ebedu baby kra no obema no anya adwuma biem enti obi a otie bia no there are side effects to all the addiction ni na yes ade bia wo ye bia won sunsuan so bo ne won sunsuan so enti Saturday ye be dance and sunsuan so no adi a chew ama we hu say saade a wo ye e de wo be kobonim one ni kono nso so wo ye secretary no wa mu anso o president no ya bad o president why a bad boy why a bad boy o system nim wasaya ma che say uno na ye wo area bia na won so no me need that experience of this alcoholism masturbation but me who vision ana me president no e ma me who say vision papa you cry there is very great and the man be train me ho e no okay but me anga say na me share that need those so you have met a lot of youth one who me bunu bebre say we must struggle with drugs alcohol sex to say my president dey how do you feel when say I feel very sad ma reho pa because secondary school say me who say obi wo ha be ba form 1 na or very good you know you call SU or Kobe but before a baby school no huri wo no monsa no wi and I feel very sad when me who sacrifice no but I believe say nyankopon my opportunity say mo be boa sacrifice no enti obi bia otie bia no ye be fa sakonya so e dey invite o say empo oni bibi ya on Saturday a o dey fend say hours na ye dey ato no say no kwa na bra na betie bibi I believe say nyankopon ene obekasa na situation bia wo mbia nyankopon be fire nso ama we free sa how no yo ana ne mamrema wo so ansa na mama tie for kwan because Saturday nyame ya domo a Thursday ye be komu ankasa ye be go into details kwan ye nam so a o recovery process no relapse ne ade because minim say na nya easy mouse ensa no mo no wan free mu emreye so na ema no a wo ne wo de da no so wan free mu emreye so na onim say ho no kra waka no ba be ye wedding no mantima anya announcement out I I said, can I say, Miss Sakra, I think 3 or 4 months later. Now worry because of catch him say, my worry behind me. Now, Baba worry not Kofugu one itchy. And you know, soon as I back, and I worry, no, not course about God will punish you. A man go, and you also there, God will punish you. But we never broke up. O de yesu naji o and the man go chire yeah but utresia efiebusiam apo mama utresia efiebusiam nyoma bebre aya nipa ye nyina no obetresi no na ne wofa ne papa ne auntie mimi de efiebusiam ne nyame adoma Thursday na me kan ye bego we free mu akwantuo ni mu bre kopim se obedru ha utimi eware ya sese wanya nice family a nyame efa so eye ministry nyame ya adomo a menim se
memenda mu ye bibi di aboa ye addicted to Christ movement no mu ye bibi di aboa mabunu ewo Temasco Tema secondary school wadaroma ho amu ne betimi abemfa nse omo ye addicted to the wa brabo ya oboye o mabo bi pen ene parents omuti o na de na obeka che mansa na mama tie for mama mabe we ba kai bibi na man camera be fit okay ye di birthday now my shout out no yes Jerry the video no mama and I'm to Facebook one of my time friends share papa friend say mama ni de vimo de bona na ye bona e wa ya de papa kache se nyami shano o mana na ye bo di ni trendy papa de o ya guy that was just by the way so program we it is a recovery process emanipa people who wants to say obu obeso nya nimdie okay mama phone bi wo ho a omo crampo na ehia because akola no friend na omma into wo mama no betia obetumi aboa wo ba no okay because mama phone bi wo be frɛ opa enja na masisi mama phone be start afrɛ omo frɛ wa na me ba yo but me bisa questions na we sure so ba no be so sesa na wo na wo be so ma ne sesa e phone so ba kwa hwe na mama ne mum no pesa akola ne sesa enya akola ne pesa sesa but ejumedi a wo mama no oba ubenya suehunu ekwan obefa so obeboa ma abofra na ide efrim anaso wade ne ho the toso biom purpose betumi aboa ama okura wenhunu akwala no dache de obeso ye obetumi aboa no me empempi no aya me kase so oba start so onum wi a ode dakro ma bumfu fa ne bratema tama abodan for doso pa batema na bisa ne se dachi se no pesa ya na o ma ha bodam for no mabodam and no so estimate a process for recovery okay because nyame dia me say dia nyame de give me party to yakwa bia no bo organ was sorry them apart from preaching na mti yes inti program here programmer yenya a lot of test Nicholas the testimony baby won it obitimi a share nipa bebre aba o ma de won ho e free saade nim ye start 8 o'clock to 2 o'clock Temasco committee 5 we do Tema community 5 we do Tema committee 1 now see we be so call Tema secondary school Temasco kra obia edo be den ebeba my program so packed okay ye wo ye ma me ba ko no so ye doctor in psychology obera be kasa fa ya dwene ho how asa na betumi film na ye professor ba Akosua no so mansa ono so beba abekasa fa professor in pharmacy abekire about the illicit drugs okay inti na media mekasa fa last akono obekasa fa kono because we but what struggle what brave wo pa na mo video bi a me yi a obehu hawa obonefo no chame ya dwen because fa ya dwen no mu fa ya dwen mu no because obonefo no fa ya dwen mu a Yesu ambemu a ho na obebre untimi ne ho inti program media for parents mamene ya no oko universities ni bia professor na ka chemo say omo boys na create app omo turn drugs wo camp and I see no party a uti nka no party so na see no for the drinks who say sa cap bi ne kuta mun boy bia ko party bi na nsen ya adechi omo de ne pictures we onkai omo de bibia fra nensa amen ne wa be addict nti mo amope party party no na yenko ha na mfo me sanso ni bibia so benom mama who sem biom se akwala ba ko secondary school o papa de wo akọ school a oye Christoni onim nyame asem na boys ne dada ne so omu huri wo ti se de we Nicholas kan na o se o pese okọ na huri wo omu koye no na omu de bi good drugs be good insem na onum ye sebe omu wie na omu fa ne to omu fa ne to wie na omu video ye nti afi boy no adechi no hu ye ntomu ba school na boys ne se next week e be ko boy ni so nko ono se na video ni nie se wa because omu ye no omu yi boy no omu twa boy na nim any action ba omu nipa na o na chi no o man fa na ma o se se ne wa ma ya nko dia ye di video be to internet so boy ni e be yare ye because they no ko ka chere papa na ne mama mama wiase ehu nye bebia na yeko nye bebia na yeko na ye no na se yedi
gay for this omuta de duane enad eduane especially omuni me duane nua pa me bia to me da sunyan kro baby kwa ye adwuma ya na boys no omutoto nyame nyumu so no mo ye gay omu di eduro na gu eduane mama me di eduane fe de ase me nu kum ten I don't catch about that for say because I have knowledge about it. No of Felisa no so feel dizzy and I'm saying in free her no knowing some dragi and yanka come for watch come the hana about it I was say yeah nipa we need that okay program here ebeboa yeah ti ba ti obi de oye bi de onye bi o de bra tie go how you that apart from Bible now what the better no e dey bia na de beka mate na me aduma Thursday ye bedi ho nkomomo ye be ma more details me be ma tie for enkomo aye ne NS ana ne ye boa ne Nicholas aye atwe addicted to Christ e de fa na brabo mu ne ma wa fam abrabo fi abrabo bone wonti bibia se ne kwan anyame afa so age ne sabre ya wade ne ho a edrumre bi na ba bi edru no na no odin wate no wadwe nkire 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 say wo fra na wonso so wadwe nkyira wo pese wo kire e de efa ho no na wonso wo de amaye na yeti na ma me nko ye Facebook page no messages kakra bi wo ho na me musa ho question briefly say de be ya obetimi Aboagye e wo ho na say obi si me musa wo say obi eye addicted to sex na oje ne ho ba bi anyi a wono get it to a point a onyi ni say obetimi ye jai say nipa na dia na obetimi aka kire no say no possible because nipa no say no me hu say ya na me de tie me hyebra ni me se san enye yi so ansa na ba ansa de ma me fa ofre ni we ma me fa ofre mi wi na ma ba sa eno eso hello me ba cho ye fra wo say I told you about Moses. Yo, Moses, me bacho maminti wa no pe. Ma nisha na no pe papa. Nisha adebia ha fence we din chere ebreye. In fact, we be no men ko na betimi ajewe yo. Because addiction only we mo. The lifetime of here all the cool. The question is I say, youth of today, who are our friends? And where do we walk to? Do we walk to Christ? Who are our friends we work with? Do they know Christ? Can they come and say, we rely on God? No, because we say, we could friends a program, balloons are a quick for a quick round. Meaning I attract you. But that's what they experience. Or some cry as a almost meaning I practice. When some of so many wine babies were need to know, yes, say. It's going to be beneficial most of reading. Na nyamisha onso pa yeda se 0260 196064 and 0260 196065 ahe Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, good morning. Morning, me pacho mini abe na meshiani. Hello, good morning. Good morning, me pacho mini abe na meshiani. Pacho David. Yo, David, free here. Pacho, there is this question I've always wanted to ask because it has been a struggle for me. Fine. I want to know how to overcome masturbation and sexual immorality. At times, I do pray about it for the time, and then it goes, and then once in a while, now I hit it back. Then it's like the urging will come very strong to the extent that so it's like I have to find a place and then search and then masturbate and then afterwards, before I'll be free. And I said, yeah, okay. So I wanted to put
I get your point. So concerning okay, I get you. God willing, Thursday we will delve more into it. But Mema anania ka bibi di afa eno ho ansa na ye be sorry so nefa ekwa na about obi a wa masturbate for a very long time. Eti patcho ya ti. If there are any tips, you need to make them on a text message, not on WhatsApp, text message, some guidelines, through career guidelines, it will protect you out of that bondage. Okay, please. All right. Thank you very much. We will talk about that. Thank you. Yeah, that's it. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me bacho mini aben meshiani. Yo, Master Ka, Mamintie way. Kota Doctor, Metisha me papa no bohodi. And Michia Kuta ne Doctor na. Na Michia Misita back on a day, no mabat mota jum, Dina. Mommy, Metisha na papa you can say nane, a papa tunu for say. Mane or Kofu Yatese Wakufu Dia Diafra. Esan no mabaku ni bi oye no fimu my mama kai am bi anam ne ayi ne mama bi na yete mommy bi etu kwan kura me ne baba ku etu kwan na mama bi bai so ya be wi ana ade na mama ne se o na bi kisi se de bi me mba ne de adi wi apa de se o ka se o ko busu mi se si akura me no be ko na me mba ne de adi wi ade me njindi dem mu Okase woma bedu baba echi dia enge me kwa me bunku to jaba o chew to baby a odi ye free ya baby odi e ko share yeah nti abrabo no bia ne se na o ken e ya disua nti ma nyame so hira o me da se na me papa no so nyame nka no wie na baby odi ne ko no nyame die nani so na onka ndu o mate Medasi. Yes, you dasi pa. I hear Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Hello. Yeah, good morning. Good morning. Me pacho mini aben meshiani. Yeah, brother Augustine. Okay. Brother Augustine, who free here? Yeah, brother. Yeah. But na me say me ho babia omoye program na time na mbe. Okay. Yeah, nyame aduma Saturday anopa 8 a.m. Ewo Tema Secondary School. Enti say we addict o struggle with any addiction, masturbation, drugs, alcohol, sex. Ni nyina obetimi aba wo baby nso o yesa obetimi de naba no mo ahwe but Saturday. Okay. All right. Okay, thank you. Yeah. It is 0260196064 and 0260196065. Memfa we hello. Hello. Me patro na wa ma radio na kofom kakra bia ma me. Good morning. Good morning. Yakopon Stramo name of program and mo ye no e ko fo bebre e fi ha o. Ya de nyame ase. Na na mpese me bi sami nya be mo ntai. Owo videos bia e fani hu o ye program sa obetimi ayi ana. Okay. I say ono an the life na o video bia obetimi ayi ama nkrofo hu na owo mu no. Say the na brabo. Enes baby oba bedru no mate mebusa no ho ansem. Yeah. Mate. Me da se pa. That's yo 0260196064 and 0260196066 and mami was a video bisa se bia me pass life or pass life se bia or pese hu se ya na youth no bebre na omo to seeing is believing eti wo mu se ya wo yi videos bi ni ade bibisa wo ho sa wo de ma omo hu onim man je ndi se mesakra one year ni so be sakra video. Yeah. The only way na a picture na yakob baby akobo na mhye singlet. And no cry me baby as a picture no. Okay. Nti manje ni se sakra because on say manya intentional. Okay. Because na me nim. Yeah. Edu baby na me pese me wu. Nti me cry na me nim say me nya nkwa.
because na me pese me jai na me to addiction is anete e do be no pese o jana wonya wanya care for the next thing about to see yeah obe pese o pese o ku mate inti me dia me nkwaje na surprised to me and kasa and for the past 16 years mama wow na me tiwe me mfa me yire chida me sad that is not me yeah enyame mate mama 34 hello bia na dachi me ase bia me yire mate yo me pacho me papa ben me hia ni yo papa free here ashaima yo pacho mama nti o le mi ka se ni mamu ni ma family na tuba me die le mi kan mani se enya ka fonti o fanka wanyansa ho na ekiti kwaso nti na wan sakran so won titi kwae ko program die ena ekiti kwaso ti na yaki sanfi ekiti kwae mama mpacho program no ke bu mwana mpacho de biscuit ye bi ani mpacho ye na mo bi se na ba me pacho mate bi ana go ye madam papa obi ni aba ba ko pene me dase ye pese ye de sesa brabo ne ye de dedaso e ma nipa na afa ye di nyansa e ma nipa na nipa ti me de bobra ye dase pi hello me pacho me papa ben me hia ni pacho ya famisa yo pacho mi nti wa no pe pacho na pe be probably treated in but it's there in my brother you can none of it na boy kifi na double kifi said abla bono betasni na wanya bi aba kwa ma jen bi abi bi hawa o bi shenya bi bi bu na kwa no no puse ku ma sinkana ma dia chira I disabled addicted. Oh. A massam and I could somehow do the sense of me between Papa Dia. Oh, this how I can't much shell on your mom. I saw your home. I can go class on the show no coming. Something discrimination. Pain the dream. Oh, it's a must say addiction na bra I must say what bubu egu dem oh that is a joke of course they are dead and then took the answer the crowd is to if you something I didn't know yes from hoping so the church in the area charity and fishy I'm sorry you are some admire you are yeah my that's all. Let us say I'm going to mom. You know, my parking, young Jewish, I know this. I'm going back on it. I tell them, said to my, I had my bama. Now, go for by the said, and see you, we had not one necessary, no, you do them on out of this average in my pitching into a chassis, a montagne, and chassis, and bomb, and up. Very good person. You can tell me every person. That I ask one. Oh. And I ask one. I did. The name come. Listen, the Matthias. One you be a brabon when you be a man too for Matthias Yepa. And when you be a man can. Yeah. I want you be a man too for a hundred. Oh, I'm always spending my able to be a body panapé, his own can come. I'm not the first from other.
just coming your man, number, and I said, Mate, ya de betudwa ye wi a member of the number no atudwa. Enu nti ne ye de Sompa Rhapsody aba no. Ena no woka no se enka niema bi wanka wonnimu a obi kan bibi kire wo nti Sompa akra ye pese ye ka kire wo. Se be ya mehu ya nka ne de ye betu ase kura. Memfa we hello. Hello, mommy. Yes. Good morning. Good morning. Me pacho me papa ben meshiani. O papa ku fi ampo ansani o me kase fi adwuma ko. Yo, me pacho me wano pay. Mami ane pay adwuma ko fo mo ba do papa. Yeah, that's it. Sunday. O program na wa ma anapo we say u do adwuma ko a. Sompa o se yi we adwuma ko nti what was that ka Sompa radio no. A do ho me ka ko a o me ka cha ko wa. Oh. Because we program na ased mako fu en papa. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yes, yeah, that's it. Yeah, that's it. Nyami shira o pa se asomani kama pa. Hello. Hello. Oba pa na ti say. Nyami na te. Me pa cho me mami ben me share na no pay. Hello, mami. Me pa cho o kasa ni meyu ka udum radio ni mami ananka. Abayi ama. No am one so kakra bia mami. Oh, there be line. Hello. Aha, fedie. Hello. Me see from Akosua. Ayo, Akosua mami ntio. Yeah, me busy. They are not program so big to be baby. Obviously link here. Yeah, and our share. Mate, say ebe online. Ti mema omo design information ni nyina atu. Nyame adom scroll Thursday ombe san banti. Why? Mate, me da se pa. Hello. Yeah, hello. Yes. I think it's some of the top what is happening. Asembi ha no baba na on a stadium one. Na it was no afa. What is it to go no afa? And come again one. What the idea to one or university level 300? Secondary school. Our secondary school, Form 3. I said, oh, yeah, chrome 4. I saw the idea to one afa. What did he have to one afa? I didn't know the answer the common or mamma to mana. What did it to an offer? Oh, that be so many more yare. Debbie meant my man. I bibia. A bibia see the same. If you send car quadradie and car ne ho chire na ene bia ema bibi da ho kra na eya na wafa. But say ne maami de ne maami ne papa pe bi omo de mana. Ai me ho bi pen. Daddy me ho bi pen. We kra de wuti ye se wo hu ne ntem a ye betimi afa mpaibo mu ne kasachire mu ama wade ne ho because me kai say me former workplace. Yeah, daddy kwa ko me so me nyare wo ho me kai say me former workplace. Baby ana me ye adwuma enye Peace FM na ewo komase me modin one of the radio station now lady bi wo marketing oba pa ne ho fe pa nice girl na ne o woska ne maami woska ne papa woska but no e kromfo o wi ade ama office wo ye yi nadi o wi ade ama office wo no ye pamo no se okoshia be ma okoshia be me ma ne ha odadi nyame beji no okoshia be ma ne wo wi be ma no eye sunsumu ade na meka se wo hia mpaibo ene kasachire wo hia ne mienu wo hia mpaibo ena kasachire eti wo tete na wo tete wo ho no mesrew enye enu betete wo ho ahwe na obewu agya no da bi wo hia ho de obetimi ada enye bibia edin bia eye mpaibo ena afi so eye kasachire ebe manager ikra enye bibia wo kana keke no ebe ye yi mesha dade ye number ma na wo de ne number ma me na me ankasa ma miti no but me so mentete wo eye bibia tai esi etai si eti ebacho oba no owo hefa on enkran he ya na wo he school mo man kasi. Okay, but mo on kran ha Nene wan kran ha. Okay, but oya oba ha aya o ma kwan oba number ma. My odi mema megine me de your client service line me kwa me ma ya fa number dada nti e be fro ne agye ne number why eti me so me nia reho bebre ne ho beto no
Why? Obenya nkwa. Why? Nyame beji no. Nyame beji no. Meda se pa yo. Memfa ne waba hello. Hello. Me ba cho me nua na mehia ni. Yo, ya mami tie wa no pe. Sama wo ano pe ga da wa ataka mo bo cho de nyame na aso. Nyame na aso nyam pa ko di be di akeda ma yam da ke no for some of do ko ya no wa se. And me ja for some ni o di be di ade no otawa nhuniye bi wa ihu asome be ka che onya so wenu eso edo boda we ja no ma mo esi awa yi be on a normal day if wa no ni unde obi soko obi ko ye me ja for some obe ne ten be sia very rejection awa ko te ko na e ka 1 2 ana e be sia ro o ma ne ya woda na kire se wo kọ bondage mu ano na ya wo depe na wo kọ bondage mu ano o de o sama ya de awo mbre mbre nti awe to bi dey fi de o wa no ye te e do wa no ko be sia no da ya na wa we di ma mo so no do ko sei ma nti nya nya me na do enu ko me ta ma ni to ya to che le o ya this brother drink and one ko da ma power ye Mate, me dance pa. Okay, memfa okay, hello. Hello, good morning. Good morning, me nua baba na mehia ni. Mama Zen and you. Yo, mami ntie wa no pe. I'm a prime Boma Basso. Yeah, that's it. If Papa started casting all castle program, not to be bad at Kunyo on Nansono. I'm not program to inform him masturbation on to me and the Kunyo. Yeah, they can't listen to Boma Basso. Just say, I tell him how. I tell him, honey, Papa. Now, see, you know, yeah, you see, I tell my dear. Actually, no. Oh. So, yeah, who yes is here so far. A dinner in Wunam say. Tesa muka na kosi obi asem so nya meka ne se me boma baso ye dase na se me wa so be sta u ye den na hu tan kokko yo omupa on the kasem so na ye obi asem e be sta question we nyame adom nyame de ni swade nyame o ma woni swade hu na odi hu nipa aka ho o nyame hu se bi we na me pese me ye e de bo nipa na ema omunya nimdie de bobra na omu so o ma famu a o ma do the other side no waye bi pen eho na abetufo na se obi wo mu a na wache ne ho ana afa na nipa na ba mu kura na wache ne ho nti nyame de se ni swade hu no ma me no no ankasa de ne mo anso asa aka ho Amen. Me da se mame nyame nhyira wo pa nyame nhyira wo na memfa de o twatwo kura na yenwie hello me pa cho me papa be na me hia ni Mr. Temple amount oh support abuse daddy we line no na ase emu eyi kakra Mr. Temple amount yo Mr. Temple amount from mpacho yo mintie o damas mapam e de boa o man Ghana aya de that's ni mo fra adun ama dia ni se ni so for the country say boni dia na obuntam ti ya dia no kuri ya o for ai ya the from so piro ya no so bia de mo fra ye mo fa ti bu akanya kan kuri for kwa ni na de dinga e ma it mo tin ene awari ai edi mo fra no mo fra no ifo kwa wo jai abo fra ni ma na abo fra ni ma ni jai wa abo fra no na o depend to mo fra ni bon
yeah. I found Pabua. Why? Now, the head vanity wine. How is it? And no credit. Manapa, Gera, only people who nipa kenya enya hodin enyansa mate daddy endo wo de beboa abofra no kasachire ya no kweli abasa na peto no mai enye usika de wo kakra wo no unu ya wo so bani hu se uni sika na ko bani transit no banko sikua uni se ba penni no okay so the people from here that's the idea to cool play so now we are quite this season to come on woman who's we papa in Libya on quite more than that na ye ne say mate me pacho mate daddy enya kasa what yentia no ya yentia no ya dance pa daddy tenkran nyame nhira me fa de o twate okra na afi me wie hello me pacho me nua be na machia me yo maxwell pacho minti o oh nyame nhira o aka asma ma to ma kuma nyame nhira o nyame na you know ma me fa ya Aboagye mate me dase pa nte nyame nhira wo se wonso so me sana ne mama obi say me musa wo se so no masturbation for years or say uja na konaba ija na nti no tips kakra okay and I'm sure say nye ono nkwa na bi wuti obi nsusu uti a ebi ono nsu go through the same thing obi a ekwa anaba nyame aduma Thursday be wo de na be kom because wo de no so anye say wo kan say wagyan na wogyaye na it was a process, it was a journey. Thursday we will look at the journey, but o ma obi a otie wa de na wo be kan kire no. Okay, sir, question we need to say the same one obi sam earlier before the course no. Yes, nti your free be triggers trigger minim de be ka as a bibi na account trigger o ma bibi account pe na ma sa de na o yes ade no say obi o ye masturbation for no most of them no mo pono wo mo phone so I also delete some pictures no say o Facebook na wo hwe na hu say emma bi esa etwekia so skip it even your nyuma etimi mankofo tie almost masturbate sa nyum ni nyina ni sa pictures ni video so we eno no when jaya ebetimi atrigger ama wako masturbate ebetimi ama wako masturbate the tosu biom so we ma na masturbate na ma hwe straight uhu oba yiwe enye wadwen so be hwe ni biom asa hwe yen sure ba twa yen hwe na chi this is be ma bi ha oba ko ya na wadane ne no ahwe na oba na chi yeah because obi o twa picture na dwenim na okofi anaso nya washroom so kojonsa picture na na dwenim na was start e masturbate oba na mefa so oba na ohun ne to no na sa to no picture no woni tirim as an imagination because imagination is very powerful it would me kwasha bathroom or imagine oba ne to no no de so ne be example just this Wednesday here training ochina 1 week na me drive akọ ejura ti me na main road no se na me say passenger cars ni be parking na omo Johnson na lady ni minim de ye no unim say wa shada de na chi akire main road no sebe we ni kasa na wa run no nyina e na ne two naked no egu abonti me ni boss na me yi mani unim say weekend di ade be che Sunday me midnight prayers na sa image na ba me worship na image na ba me say shame and I'm what is this did this all replacing with another image? That's it. You see, the mind is very powerful. Adrenal, very powerful. Yeah. So we are very careful. Because last nation say from when you put me bow and who buy a bebo. And the tosubium, your baby will kakra in session the bema. Sam Kofono, or tire sab once when unconsciously was starting masturbating. Into what is Elsa Ujai. The tosubium, and I make the obit to me a wow.
am we just side way Yesu Christo so be hwehwe ne yie na wo hwehwe ne yie no wo namfo a so mo ye bia twe wo fi o mo ho because o make catch us say wontumi njai but mo bua obetumi njai yeah o make say we dia waka wontumi njai obetumi njai and upon site na mo kokokoko so me say sa bia ya ban dia bai so we go here upon site o the national can say ebe kono it's good ebe boa ebe explosive ko yeah e ma wontumi nko yeah o cranty I was so the toss biom say wuti fie na emma no unim tama mo so say compound house ni bi wa emma no mo kodwa na ntuma etwere wo mu o mo kono ma de ne de wo we ni wuti say de no unim tama mo dware empie sa time na say wo ni pa na wo tie wo ni mo triggers unim de wo ana activate masturbation into wo ni mo de dada okay I say do away I so push sa no ma ni na e de ne de but try into bo say nipa no masturbate 10 times a day na so ate so tiba won't be for one day oba catch us the one day be to meja enye nkre gradual process ma ho kwan okay discipline for sure what so person jai so nim mama be what omo be man because of masturbation and I can say premature ejaculation one na yiri mo ana na ho 1 minute them it's because of masturbation the Jerica say me chere me mama can start story no o catch them 5 years ago lady B or baby or ben no and now say lady no so person ko ware menim so wona catch me o say edasame o say nipa person ko ware nipa lady ni papa e sofoba nti eja asori dem no monam nti guy no ejuma transfer no kokro bi so later no benya lady ni number onya lady ni number no no mo yes o meware o se so kokro no so kohwe boy na omo muti fie ho no e was time bi omo de hwe boy no e hwe lady no but one pay attention one hwe na wedding ne ba so no mama honeymoon no boy na mfa ne ho anka no because of say oh wabre guy so ye Coca-Cola shape Manchester and Barclays. Yes, so only Manchester and Barclays. And lady is a first day boy and fan, second day one fan, third na dini as a hano. And no friend ma make catch and so on to no boy say be na boy and wa brain ya daddy. Not two is a bit trim or so to me e be gina ne ho. E yi no na boy no en that kono say o catch yourself be na so catch and say monitor ukunu. Inti say no de nyeme o say that kro on boy no have years so but premature ejaculation and at the end by sa kind of fast de nyeme inti o say so for no catch so on monitor no kro o say on any asma be catch o say that kro da one ni 1 o'clock or call ya o sorry ya de kurinda call so call hall be man do light ni na o da ho o masturbate abra na yere da ho na yire da ho awai ne gu ebegu because boy ni say ne yire ne hu nye na kono gine masturbation na it's masturbation dey anye ebe ma different identity ebe change with destiny ebe destructive ebe bia no confuse untimi nya adwuma afa no mum edi hene wo so nti obetum na ye o mema ni bi so a omo masturbate because adwuma no ye no ye o say o girls bi wa omo office omo de cheche pa as a di agro talk to be me a bottle of normal masa lunch break na obitumi di amount so ben bi atwe I saw twetwe free no be brio na show bia onim nyansa onim Yesu chen na brabo no obo abrabo ni ye chen efutuo ba ko so papa de ma mebo am pa say ya wusi so five ka for damfo for bi wusi ka chen in the national in addiction probia onni sati bi anim men ferry because unya obia obeti say your friend say restraint force unim say that Jerry there my catch no so obeto me say me ya ebe when ma say inti esa say be ferry into my catch no eda boam na minja inti bo say ade ne ebare push no friend ade ne benti benya den obecho say pebibi ye Musen kakan kakra betimi this. The last one is just be intentional say obeso ja. Bowadwene pose wenye we na mepe. Say I reject bowadwene papa dia mama. Hu say ade e besai me nti ma ho man. Kuti wesi ambese mbodwa me. Yeah, but what bowadwene po. Ena nyame so boa wo. Yes, because me jai no me breye.
Inti me mfam me hunko shemu sa easy. Yeah. Medasi. And our last one. Okay. Obe so jai jamamboa. Unko anko sera oba. Me miti we. Uyo oba opa kache me se woo. And maybe Nicholas. Lady ni framing. Say me brother na Nicholas tata no university bi. And I say Nicholas get be dey be of frame no. One ma mean to me nko get say me bon pa na me Nicholas. Omu say Nicholas abaru. Get say why did you bring him? Na so share o ka say me nko na meba. I heard them can so there me so into man Nicholas entina gate na me man Nicholas sign say man nko chire. On ben gate no. I get ya start isu. Ade you ntimi mare. Ade bibi ye na. I so all bear me. Na say share. Na say share. Inti mama mate to be able to overcome all these things they have to be rules for yourselves. Nyame aduma tete ye be devil deep. Mama na wase. Sure. Say ene oba show ni so ye ni asopa. O story na inspire nipa bebre. People are still calling bebre guso efre but e brana so ye ntimi mfa wo mo. Ya wada. Am patch up obi kra kan say obi pese momfa mamema Nico enyam Nico momfa mo number entudwa addicted to Christ movement obi addicted mo dwumadi e baso Saturday obi epese o je adwama mo obi pese o je tutu bra obi pese sexual urge masturbation alcohol drugs tramadol ni man ni weed ni ade cocaine any ade parents bi pese o mo frɛ momfa mo number entudwa ma okay but your number ni 0550 106685 0550 106685 and I said 024 06 86 980 024 06 86 980 and yeah sounds so Facebook Addicted to Christ Movement, YouTube also Addicted to Christ Movement, TikTok Addicted to Christ Movement. And it's all person reaching out to us we are numbers are with me afraid and our social media and so Addicted to Christ Movement baby be but on that conference no so oba your eduane be provided an open breakfast and I sounds for lunch I be provided until for eduane there you don't have a problem cry and open the mama breakfast and area no so lunch be providing in your okay time near 8 a.m. to 2 p.m. Okay. And upper 8. Tema secondary school. Okay. Until do tema community one now beside tema square. Wait me afaka no aba. Nyaminsha mopa. Yedasi pi. Eti for now no pay. Menura NS Anane Yabua, President ma Addicted to Christ Movement, and Nicholas Aye and a Chishin Komono. Yami Aduma Yawada, a better Komoni, Mama steps in Ankasa. A call fast to timid day from drugs, from alcohol, from sexual urges. Why ye addicted to sex? Process our fame when more cobedie. O to from now sorry now kwana oba na ama obi nso a wutie no hu journey na wo fa mu no na won so afa sa journey na so yesi de odi achi no osua de odi kan nante eti ya wada de be san di nkomo e de afa ho meda ora enesana na ye bo ase na Nicholas aye meda mo se ne Addicted to Christ Movement team ni nyina meda mu nyina ase My self-company, the Kanya wafana mi wabio, DC Kenya na wamenu, with my warning in a summer, Jama Forson na Messamem, and then what they are binding me to you. My free me, mamma, my son quack fire, dear. My self-company, you see, tsunami, I'm sorry, bye. Bringing some money, try me photo, and some mama to you. Let me swat them one and myself. I want the money, hopium. As often I was your son, one come to say, Jainudia. Eti for ye baby DJ kakra bi wie ya ne sorry so 10:30 pepe near the second service Jumedi no aba
na jadi amede ma wo no de di kan eye just hot kinky eye dokono a se wunya bi eboa ye fe ne wholesale dokono de enti eye wholesale dokono ne se dokono we no eye 3 Ghana cedis enkrofo 2 cotton enkrofo 2 ede ye party enkrofo 2 ede ye yie enkrofo 2 ede di dwuma bebre clean hygienic preparation 3 Ghana cedis ne ede gye convenient storage and delivery ye na wo ye wedding na wo ye wo pedudu atua eno an se wo befre 0256068832 0256068832 kri e wo do me ko bank chi wona de den se yetimi customize no amount ye customize na ma ye hye ne kama na aboa wo eti bomodi ansa obenya bie make your kenke experience easier healthier and more proud kenke just what kenke ye da wo say Sompa Rhapsody wo mo be ye chi do mani di mo eti for all your kenke niece ni nyina eye just what kenke for na di ama wo wa wunya bia bedi dance se apa ekoye na maminka perfect baby diapers won some nchro perfect baby diapers me say wo mother care wo Ghana ha na because you say mother care wo kwa nkoda ho ne ma bia wo benya wo pe diapers wo benya wo pe nkoda cream wo benya na ye bowra wo mother care shop na se wo ni baby eye perfect baby diapers and as a mother care no wonya hu so papa wo ebi se eno no obatan bia ebisa bie perfect baby diapers na batan na mama so ate say me ye father of me be say me ye mother of mama nye fofo na me can't say me ye mother of 5 me for group position oh the me patchen says say wo mother care na wo no aye beton kwada ho ne man se woni perfect baby diapers a adwuma no menyi ni se unhu so mother care papa bia e wo perfect baby diapers eno na batan nyina epe eno na batan nyina ebisa me ye mother of 5 children twins eka ho na menim se de wo de wan fa diaper papa ma wo ba etimi ma rushes eba wo ba ne to ho baby wo dwunso fa nyina na rushes aba na kwada ne to ho hyehye no menim se ne wan fa diaper papa wo de inferior diaper ba ubo se na sene na aye ko enti de wo hia ye perfect baby diapers leakage bi anso ni baby ha o absorb na kama diapers ni bi wo de ball ba na dwunso ana age ne ho na afi apepia fa ho obi age o ba na meto ye mpenisa akoda bi wa na dwubia wo besu saa ena me be pesu mesro check ne diapers no fa perfect baby diapers ebono and until perfect baby diapers here dear no. It is known for protecting your baby's delicate skin with soft liquid diapers trusted by parents across the nation. Perfect baby diapers is for gentle care, perfect comfort, and designed to keep your baby dry all night long. Perfect baby diapers are perfect hygiene limited. Always choose comfort. Always use perfect baby diapers. Me so say wo pedudu atua fresesi a o frena se de nkofo atu oguso no. Sompa hyase ebo hu da wo no. Sompa Rhapsody mass no jai nkofo obusa pa. ATGB na won so ton eye 053 10 99 889 053 10 99 889 and 0303 95 7965 0303 95. Now 21st clinic is where sciatica originator, pacesetter, sciatica commandant, and a sciatica researcher. Now 21st clinic is a memoir so to sciatica yarene for sisi chifa to say neka said do mount me nana jo. Emma wuntimin na sie, Emma wuntimin na wachino. Brana 21st clinic for Emro. Wammo kwanson koso. Dr. Sestos Tantra Hill heya and wo near nurse fugu wa mobile juma. Ye massage o to say hono ni usim no wanase. Na enya wa hoto. 80 for 21st clinic was 05
0540311311 ɛyɛ 0540311311 TBM ɛyɛ 0540311311 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert mo amo Sompa money asaya client service line no ɛyɛ 0531886216 ope se obeye advert wa ha ope emwa bi wo hia futuo ope obi ne nakasa bibi ha opo bi aka kire no ofra Jeremiah Simpson befa wo na obekasa obetie wo hawo obetufo obeboa wo ehu hia se bedroom anim your client service line is 0531886216 0531886216 Sompa 106.5 FM Accra 0531886216 obesa wo ye advert bibia pese wo ye bia enya afi na wo ba dome Watermelon Street na wo aba wo de send ye WhatsApp message Telegram anase wo de free anase send SMS ye nsabeka 0531886216 ye who miss call no so e be free wo back Sompa 106.5 FM Accra. Yet the Sompa and Abrewo. 80 meter just hot kenke perfect baby diapers 21st clinic access one mobo michido mamede Sompa Rhapsody ebesomo ene day. Massime chatwa me de ma won say. Bibi eni ho aka achi won say ye na won proy. Say wo bo wadwene pose mi wo suban bi wo ho mempe mi pese mi jaya. It starts in the mind. Eye adwempo na wo bebo. Na wo se nyame ho adom ne nyame mmoa. Na de etosom yensa wo pe relevant information in semfu afa kwa befa so a wo bede wo ho a wo so bede wo ho. Na de etosom na wo ma wo ho bre oh nya ho abotre give yourself grace you will overcome any addiction biara wakwakotom. These 4 steps here me dey ma we 4 steps no me na me dey ma so wo follow addiction bia wakwakotom bia wo betimi afrim emma suban tantan bia emfa wakoa emma masturbation emfa wakoa emma sex addiction emfa wakoa emma krono emfa wakoa emma atro emfa wakoa emma impulsive buying emfa wakoa emma ensanom emfa wo se akoa emma drugs weed ne cocaine ne ade emfa wo se akoa 84 steps ne enie de edi kan bo wadwene process suban we me Akosua me se mempe me kwame me se mempe me kofi me se mempe me anane me se mempe. It starts in the mind. When you brise ade we me se mempe me hu se be sai me jitum says ade oh me accept se me suban we na se suban we me se mempe and so we are rough many mo nyam nyina bo me de yedai enkrofo ye adwuma na me hyede mo masturbate we me de yedai enkrofo bobra na me de me bokro no me de yedai me sesa abrabo we mempe e se wo anya ntum se wo mpa e beka ho obi antime moa wo hyebere kuta wankasa that me elaborate some point na me ma wo summary jitum se mempe ade na misika bia ba mesema na metoto ne ma basa ene na me gina me de kana nkrofo dam enim guase we me de yere ma the consequences ne se ne subane ne seso eti wa hwe de wi dan wo wo sa wo na fofo kra na ofre we de ko kena ahye wi ka nyina se wada ne kromfo abusua ne ya pam wo firim fi se wo ne animonyam ade addiction emma wo animonyam bo ebeti me ba se wo bi ehu ba wo ankasa na self confidence ekofom avena low self esteem ne ade ma consequences na enya life de etosum ye ne ka che nyankopon so wo mo awurade mi hia wo mo wo I need help Lord I need help please help me obi enu obaka che wade say help me e won sane me boa ne da awurade hu me mobo ne boa me de etosum ye nsa why spiritual na wase nyame ho mo na physical no per psychologist bi per counselor bi per information ewo ade no wo addiction be bia wo dan per information about it hwehwe insemfu afa ho tiasie apart from say one psychologist and a counselor bi ka wan kasa sua ade afa ho kwa be fa so wo be jai gather information gather resources sa wo ko to bi mu ntentan na pe ujai kwa be ni asu jai futu counselors and psychologists for the be ma no make sure say wo de be adwuma de etoso biam give yourself grace ade ne take years now be addicted won't be fata dako en overcome
One masturbate ya da kuti me masturbate 20 times. It is so can say me jai na de chi na no jai. Expecting kakra. Ebi na de bia masturbate 20 times, e be 15 times. E be 15 na about 10. E be 10 na about 5. If 5 na about 2. If 2 na about 1. Afi bedroom be na kokra to give yourself time. Na emotion so say I brebi a wo beto from bia kasa me Minka, I will rise up again. A righteous man will fall 7 times and will get up 7 times. It me top from said day, I will never give up on myself. I will never ever give up on myself. So me can't say me nyempone ne me kwasha dem na me ya. Me say give myself this again. I will restart always. There also be accountability partner. Pe obi morning too from obi won fa hu ko bo bi. Catch obi agina die ni obi akeke onye panyi bia na sabi o mo fa ncheme wonim nyansa. Enya adamfo bia na nim nyansa. Eni obi ana gine mu do. Ebiti say addicted to Christ if obetimi no makasa. Beti anane why addicted to sex, addicted to drugs, addicted to niema bebre niema be in the past. Tim be say say they can help you to overcome. Ombeye wo accountability partner. No omo aboa. Eno na me gina so na me de Sompa Rhapsody dwumedie na ba wiye. Ye fra me de nyame hira na Akosua Aboagye. Obetimi afra me Akosua hira. Me da me producer Jeremiah Simpson, Tony Bitmice, Energy Forson ase. Me da team na no pa nyina omo ye adwuma adwo asare. Abna bedu adepa kofi obrempon nana kwaku ampoma oduma nkoma chiame safo kantanka bema amuna no pa no watene mu aye ne yenso ye beto aso me sorry see the second service dwumedie ne ba ye wie ye no a na fe nso ye de from to break ase bona bro from to break ase bom ye wie from to break ase bona ne the Sompa delight and Sompa delight daughters of glorious Jesus hooray and wie abaye de we wo fidie ni free ha wa ho and daughters of glorious Jesus e wo studio ha omo ban live e wo Sompa delight. This is some ordinary radio station. Any ordinary radio station. We were sent. We are on assignment. It's your friend Bonsamun Sabejane. It's your name, dear Abna Ruthie, or feature daughters of glorious Jesus. Omunyum Bakwemide, Erade, one tabaya sina metinada. Wunyuna sina metinada wunni mahin tabia etiene ombetinase Sompa delight with Abuna Ruthie your social entertainment show no and featuring live and your daughters of glorious Jesus right here and what Dome Watermelon Street and was Sompa Studio. Ye pe not for God encounter Jumedi and Professor Kobla Bochi, but also the for God encounter Jumedi no aba. Oh, we are near the hot bite news team, papa, solid news team. Mr. Boatin in the drum no baba sum. I just saw no one is no. We are not yet the third service Jumedi no aba prophet Mango Day, man of the spirit. Man of the spirit. No, no, so 7 to 9 waba. We are near the cedar no so atwaso. Ma wafidie ne na haya wo free ha wa ha ho radio wutie wonya adesua de bobra emma sabio kwakwahye akwanya nyansani emma obi anabamu obuo enye nkuranhye obi ani da so obi eni o mepacho Sompa akra woni maame ne papa Sompa akra ye o maame ne o papa se woni nua ba ni nua ba ma Sompa akra ye wonua ba ni wonua ba ma se woni futufu a Sompa akra ye wo futufu ye wo counselor ye wo advocate ye wo lawyer ye gina mu mawo efa abrabo mu nyansa ne abrabo mu adesua eti na ye content ni nyina na sabio ye nyansafo nko na tie eti frɛ obi a wo pe nyansa de abobra so wonfa na fidie ne nto Sompa 106.5 FM Accra. We are not just a radio station. We are here to impart and we are here to take over. Ya masi ye ba be diagro ye ba si ye be dihene so spread the good news. Sompa Rhapsody, Sompa Delight for God and Country, second service, third service. They are all designed to empower you. What do you bete? What do you say? Obi entiatia wosubiem. Ubenya kukodra bobra. So obi ye wade bi empa ubenya kukodra ka. Woma obi amfa wo sekanya na nka mo obi entiatia wo so fi se nyame no obo wo no kra no won hyaw. Onyame no obo wo no kra no won tiatia fa ho die so sa nyame no obo.
eti bomodia se obeka kira mansa wabusuafo na munyina muntie na yenhyehyɛ yabrabɔ efisɛ ne yɛmpɛ ne sɛ daakye wobɛka sɛ mehu yanka menu me ho nko obi tu me fo a se sɛ de papa kan wɔ se drugs e maasa me no wabubu gudam yɛmpɛ sɛ daakye wobɛbubu agudam fisi obi yanka nkyerɛw so mpa akra yɛbɛka kyerɛw yɛda munyina asɛm mu enitia